Bir жолу Hazret Umar разияллаху алдында bir kişi ikinci kişini maqtab atadi. Hazret Umar разияллаху asırады. Çoğu sapar kılgansın dedi. Çok dedi. Anda maqtaba dedi. Çoğu sapar kılsan sen onu maqtağın aklın yok dedi. Bu Kur'an ушундай окуйт, бул намаз окуйт, мынандай кылат, дегендей кылат деп жакшы сыпаттарын айта баштады да. Bir эле суроо берди. Чоң сапар кылдың беле? Жок. Анда мактаганга акың жок. Ушундайдан bir жолу дагы Hazreti Umar разияллаху анхунун алдында bir kişi bir işke күбөлүккө бергенге өтүп калып, анан Hazreti Umar айтат: "Сага күбөлүк бере турган bir кишини алып кел" дейт. Этини бима я'рифук, сени тааный турган кишини алып келчи дейт. Seni tanı turan kişini alıp geldi. Fa'atahu bir racul fa'asna aleyhi hayra. Bir kişini alıp geldi, buna beni tanıydı dedi. Bunu maktadı, mındaydı. Faqala lahu Umar razıyallahu anh aytdı da, "Ente caruhul adna?" Sen buğa yakın koşunasın bu? Ta'rifu sabahahu ve masa'ahu ve madkhalahu ve makhrajahu. Yakın koşunasın bu? Bunu sağır geç görgön, үйүнө кирип аткан, чыгып атканын жакшы таанысыңбы дедилер. Тиги айтты, faqala la, жок dedi. Anda Hazreti Umar aytdı. Faqala kunta rafiqahu fi safar allazi yasfur an akhlaqihi ar-rijal ve makarimul akhlaq. Sen buğa çoğu safarda şerik boldun mu ele? Safarda şerik boldun mu ele? Safarda adamların münözlerin göresin. Makarimul akhlaq, жақсы keremetli kulup özlerin göresin. Oşun çoğu safar kıldın mı ele dediler. Ola aytdı faqala la, yok dedi. Anda aytdı. Fa'amaltahu bid-darahim ve dinar allazi yastawinu bihi wara'al rajul. Sen bir kişiden akça berip, akça alıp mamile kıldın böyle. Adam balasının takvalığı aldı berdi de bilinedi. Birisi böylese berip gör. Eğer de sınavın gelse birisi berip gör. Anan surat gör. Kaytarabı. Adamın Kudaydan korkunu tuğandan aldı berdi de mamileni bilinedi. Oşunca Hazreti Umar razıyallahu anh atat, sen bu meni mamile kıldın mı ele? Bir dirham, dinar, dolar somdan berip alıp gördün mü ele? Diyesin mi deyit? Faqala la, yok deyit. Anan aytdı. Adunnuka ra'aytahu qa'iman fil masjid yahumuhum bil Kur'an yakhfad ra'sahu turan ve yarfa'u. Men oylayım sen bunu по-моему meçitte görsen gerek ha dedi. Namaz okup atkanın, adamlarga Kur'an okup berip atkanın, keyde başını ıldıy kılıp, keyde başını götürüp, oşonu görgönsün mü dediler? Naam, ova oşonu görgönmün dedi. Hani aytdı, idhab, falasta ta'rifu, sen baraver, sen bunu tanıp aytkensin dedi. O meçitte görüp, men namaz okup atkanımdı, Kur'an okup atkanımdı görüp, anı al menen sen meni tanıbaysın. Men içki dünyamda bilgin gelse, men menen sapar kıl, men menen mamile kıl, men menen koşuna olup, jakın olup yaşa. Anan ayt. Bolbosa sende akın yok, biröge uşunda bir bağ verip aytkangaç. Biz hazır görбөйлү urup atmayız ya. Al çürek, al kıyın, ol arslan. Bilbeylik, ömürü görgön emes. Al ne? Ol şaytan, al jelmoguz. Toba. Sapar kıldın böyle, gördün böyle, mamile kıldın böyle. Sen kayntip al tural aytılasın. Ошентип жөндөн эле ал текебер, жолосо мындай мактагандан тугандар мындайда шариятта, динибизде бири-бириңерди мактагыла дейт. Бирок анын чеги бар. Биринчи чеги аша мактабаңыз. Экинчиси жүз алдында мактабаңыз. Үчүнчүсү экөөңөр сүйлөшүп алып бири-бириңерди мактабагыла. Бүгүн кайсыга өтүшүп алдык биз билбейм, кайсы жолдо кетип атабыз. Бирок мына бул шариятыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, сактангыла мактаудан. Бирөөнүн бетине мактай турган болсоң, анын мойнун сындырган менен барабар. Ким сени мактаса, анын оозуна топурак толтуруп салла дейт. Эмне үчүн? Мойнун сындырган мында. Мени өлтүрүп атасың сен. Сен мени мактап бет алдымда, мен жогумда мактай бер. Бул бөлөк. Ал ихластуулук болот сенде. Жүрөгүңүздө мухаббат пайда болот. Men senin жоқтығыңда мақтайын. Sen менин жоқтығымда мақта. Бұл пайдалы бұл. Бирок мақтағанда баягындай чекте. 20 килограмм көтөрөт десе, ал 100 килограмм көтөрөт. Бұл мақта болбой алат. Бұл мақта болот. Канча ошол жакшы иштери болсо, ошого жараша гана айтыш керек. Андан аша чаппаш керек. Bir, экинчиси көз алдында эмес. Экинчиси эмне керек?
көз алдында. Үчүнчүсүндө жакшы иш кылып аткан болсо жакшы деп айтайлы. Жакшыны жакшы деп, кыйынды кыйын деп, жомартты жомарт деп айта билишибиз керек туган. Андай жөн эле ичибиз былып кетипчи, бирөөнүн жакшылыгын көрө албай, жеткенин көрө албай, айта албай ичибизде күйүп, дагы ошо жакшылыгын жашырып, жок нерседен дагы жармаштырып жаман, андай болбойт. Ал исламдын чакырыгына, имандын чакырыгына, диндин чакырыгына таптакыр туура келбейт. Ал менен эч качан ал ийгилик таппайт. Мен чоң атам жакшы сөзү бар эле. Түз тоспойт, кыйшык озбойт дейт. Түз адам эч кандай бирөөгө тоспойт, тоскоолдук кылбайт ал. Кыйшык адам эч качан озбойт экен. Ошон үчүн иншалла карап туруп бул тарбиялуу сабак болгондон кийин туугандар, жүрөгүбүздү агартуу маселесинде өзүбүздүн жашообузга сөзсүз мындай жауһар, имандын берметтерин алышыбыз керек. Булар кандай болуп үлгү болуп кетти. Эгерде биз дүйнөнүн бактылуулугун кааласак, ахиреттин бактылуулугун кааласак, анда мына жол. Не dedi? Sen tanımayt kesin dedi. Bak. Anam bir kişiye aytti. Kavkâle lirracil. İdhab. Fa'atini bima ya'rifuk. Ay. Sen tanı turan kişini alıp da çıman dedi. Bayağını getirdi. Bu sen tanımayt. Bu jede kança? 3 meselesini aytti. Jakın koşuna. Je sapar. Je mamile. Anda jok bu. Anda sen bağ vergenge aklınca. Anın un çıkmayın. Zikir kılıp. Hem jakşı olsa gerek hem oylayayım Allah ala. Diye öyle toplatış gerek.